Katara Hills Bhopal Police Station in Charles Sri Lokesh Sinha chuan ramchung hmun hrang hranga police station in Charles te ang bokin keipo hi Katara Hills Police Station Bhopal Madhya Pradesh in Charles in ko omve a kan hun tamjok po dan le shaiken ko na konga le case hrang hrang boi puinan kan hmang ani ber chhon le zan po hian kan tan danglamna ani te vak chawng lawa case ri tak tak le miswal tak tak ma chhon chang po kan nga in ngaya kan nei hial to zoka ma se tun chuma kan thil ton le hriat ero chumdanga kan case lo khoi to te ang ani lo thil thleng mak le danglam tak ni in ka hriati in December ni rokum sang ni somni pahnia an thil ton chu asoi chuak hel mai December ni rokum sang ni somni pahni ni in mi pale meichia kum somthum pangale kum somli omvel an landa po no pani om tak mela le nun phunga po a mi van tlang tak te chuan Katara Hills Police Station chu kar mangin an thleng ta hlol maya police station an voi khat kalna ani hial ome an kar an da fel no chuan police station gate lampan ngalin a meichia jok chuan police station a thana in charge lo thu chu aron panding chata a ming sangita I ani thole akianga mi paranding ve chu angai zong Asis Pandeya ani thote asoi ngal borbora Asis Pandey po chuan sangitai thu soi chu police te ma a adikani ti lantir nan alu alo bu ve ngut ngut boka police lam chuan police station a anron kal chan emapo an zo ma a an ma ni lam anron in soi zung zung tamai chu mak an ti in an lo thlir top ani deuh ber angai na an shelo via ome ma se har sana ero an tok ti an mela tang chuan an shetheya thataka lodong songin an har sana soide chu an lo ngai thlak sak chhun zom ta zela officer zinga pakhat chuan an har sana to dan le anron kalchante soizel tura a shil hnuwa sangite chuan police thuron angak emoti mai turin an mani lamachanga soitura thuron an don taka chuan engma zep nei lem lovin a soi chuak ta piap piap mai sangitai thu soi chuan police lamte athi shil hain angaina an shilo hle maya ma se thil thleng thei tur po a an ngai lo kha an tongka nge tangin an shebok si thana inchas hniana chuan police station panna an man kar chunga a pasal ruang an da thole abelpa Asis Pandey ne na an tha nge ni thuwa soita a police tan po thudang soitur te waka omtalo an thudon le hria chuan police station na omve medang te po a thongin anril ro a khoi viau te po nyang secondary lo te chung chu police station a po tongri hria tur omlo hialani thana interest chuan a pasal ruang chu anron kalpui nge yem ti zon non le in chuta sangitai chuan kar chunga anda tho bokin a changli a hetia a zo non le na chan po hi mani pasal tha do na thinlung pumi ni in sangita I chu a hmulo ani ber amai ro chu anupui berin kar chunga anda thowa alo chan le ta ka chuan thana inchar chuan police te thupek pezuin kar chung chu endik turin a hriatir ta a anni chuan sangita ile abialpa Asis Pandey chu an kar da na lampan puin kar chung an han hong chi chu an soi angein mi parwang alo om nge maya chutia an mit ngeya kar chunga ruang an hmu hnu chuan police te chuan sangitai te pahni chu thu zo fian nei turin thana an hreng zui ta ngala hetia ruang an wa hmu hian blanketa tuamni in boral ta hi dhanra cha kumsomli borvela upania tarlan ani bok police thu chhoin atarlan danin kumsari veliam ta khan dhanra cha te chungkwa chu an khosak thinna thingtlang kho pakhat tika kheri atangin Bhopala insonin Bhopal khopui Katara Hills a Sagar Golden Campus apartment flat number za pakwana an chungkwa hian an khosa a dhanra chale sangitai te hian fa pahni mi pale mechia nei to in an khosakna masa atanga Bhopala anin sona chan pakhat po an fa ten zerna tha nei se an ti wang ani bera tin dhanra cha hian agriculture lam kai hnoi lampang zorna dor nein atira chuan an sum do na po akal tlong viawa an khosak po har salem lo ni in alang an chena apartment a khosabe dang te po na thatak tak nei ni hlomin a chenga te shim po anin po tlang hle a ti chuan chung ko khosak pa ngai tak ni chhowe zelin
an chung ko nun po hlimin an fa ti po an zirna an kal tluang viau meya kan tarlan tak ang khan an chena building hi flat number zapakwan ani in an chen om maya khosabe tho flat number zapakhat na khosa Asis Pandey te chung kwanin phei chuan anin po in engkima flat danga khosabe midang ti a in anin nel zwala chu mai ba kha eile in thlenga in swatunin chung kwa a len chwa chang te po an nei fowa chutiang khopa chung in po chu ni in an him tlang hle thin ani an chen oma khosa Asis Pandey po company pakhat link software engineer ni in anni chung kwa po hi khosak phunga po mi pa ngai takan ni a chu mai ba ka anu pui po college lecturer ni in sangitai nen po thian in kom ngai tak le thil engkim in shilton ani nge ti chuan hun le ni liam zela chung kwa ti po an khosak anom chhovin an hlim theiwawa atlang puin dhanra cha hian a hun tam zok dor lama mangin engi mu chang le tul dang emo a pon lama kal chwa ngai chang anei te ani lem lo chuan anu pui sangitai ero dor lama akal ve ngai me lo thung chhun lama dora hun mang tam zok tan na na chu dhanra cha po chauchang anga in a thlen to hi chuan thil dang ti zai arel thei to lo chol hadam na na hun mang halin zanria e khangve le ataksa te alo chau deu to china wangin amu hil zui ani deu zel maya chung ko inrel bolna chungchanga po anu pui hian mo ala ta deu vek zok ma a heti la hian an sum tho chwate po pungve zelin sangitai pu in alo song to chen chu a mu chhozel ni na sha a ahlim theile a chuti rualin a pasal thorim na le ataksa ha ziate po sha thiamin adwa thiam ve boka building khata an khosak puite po khosak pa ngai tak tak le faina konga po a mi pa ngai tak tak ani hloma wangin sangitai po mi in wong tak alo ni nen nuama ti in anon po hlim theivel mai an khosak na masa an khwa chwa sanin bopal khopuya hian pemin khosalo se hetiang din hmuna an ding non lo ti po a renga tin an fa ti po in khopui nun zia she chawin zirna konga po thingtlang no pangti ai chuan ma an son na sa a chu mai ba ka apasal dhanra chapo thingtlang pa ti hriat mi alawa ni tin smart tak maya dora akal thin hmote hian alo hlim roving veng zela adu thu sam tak nun phunga le an khosak dana an thleng ni in a shial thin heti lai hian an chen oma khosawe tho Asis Pandey chu chian kom thiam le mi ne hlo tak ni in an ni nen po hian hun ol an nei chang chuan in len po in anin kom nge le a zirna lama le thiamna lama po wantlang chunga leng tanana na chu danra chate chung kwa hian mamo chang an nga in an mi biak ron ber te zinga mi ani nge ani Asis Pandey la pasma thei tak ni bereng rengin avalen lu ni khwate hian pangai taka in cheimi ani boka hei wang hian athwam in belda na le akho sakdan phunga danra chanu pui sangitai chuan aruka longai sangwiawin an ina aron len to chuan apasal mit mei veng ran chungin alo dong song thin alo ni hun le ni liam zela Asis Pandey po in sangitai kho sakda na le abiak dan vela nel omriaw na nein a shetatlat mai hei wang hian hun ol ani rem chan chuan aleng lut ta fo maya chuti lai chuan apasal dhanra cha ero in anu pui sangitai kho sakda na atira chuan ngai thatlo na anei lem lawa ma se anon phung le akho sak phung ero ain thak le ti ero a she thei thung athom no in bil dan thlengin anu pui sangitai chu arukin alo zerve renga shipui corona awanga rampumin lockdown akal pui ma kha chuan annu panun po atha chho veu kha ani a ama ero chu lockdown puan ani ta ka wang khan sarkar hmun le mimal sum do na thlenga khar ngai chang aum tak zau zau nuwa sangitai chuan anun phung a hlo chho tan ta tlat mai Asis Pandey po ni tina anna a kalchin kha shi awanga chuak thei ta biak lavin dhanra chapo in asum do na akal pui thei biak lawa in chenom ta chu ni tin maya in hmufowin Asis Pandey po in ngaya nein an chenom te in chu alen lu tamna ber ani chhozela dhanra cha ero sum do na chungchanga pon lama chhuangai chang omlo thei chen si lo nen zanjia ka mundanga kal chwa changte ani chhota zeu zawa chu sangitai chuan apasal omlo hlan chu rem changa la in
mit mei ven tur om te lo ta chu a then om pa Asis Pandey chu rilru le taksalama a hnai tol tol alo ni hun le ni liam zela Dhanraj chuan a then om pa Asis Pandey an ina aron leng tam ta tial tial chu tha tilavin ngai that lo rukna anei ta tlat maya anu pui sangitai laka po chutiang thawin a omlaya Asis Pandey an ina alen lu chang te hian anu pui chuan anon phung lo vek nia she hi alin ngoi rengin mit mele chachia in anin kom ni ber hian a she thin ani ma se heng zong song fin fia tur hian engma thu chiang le han soi fak tur a shibik chong si lawa anun hi a ha thlak le ome ti chuan chutiang boruak ani chhotak noi atang chuan Dhanraj chuan aril runa ti zia omnan zu in lama chuanin ni tin mai chuan arui ta fo maya anu pui laka alung oi lo na le arin hlel na song song a soi chwangai lo thil ti po soi chwakin anu pui chu kothial te tho in a khoi ta zia heti lai hian sangitai pu in a khosak dan in sha in hun engma chen kha chu a pasal thinrim na a sha thiam pui vewa ma se an then ompa Asis Pandey ming ero a pasalin alama piangin thinrim takin a pasal chu a changlet fo thong nupa a hun hlim om tak nei tami ulavin ani telin annu panon a chachowa heti lai hian Asis Pandey po in Dhanraj chanu panon chha chhodan zong song a hai bek lo ama awanga annu pakar tho chu chhia ani ti po hri renga chuti rwal chuan pomlai nei ve tho ani ti in hri reng ma se sangitai chu akal san thei bik chang reu reng lo heng zong song hi ama in Asis Pandey le sangitai hian mi patmei chiat na an lo man to wang alo ni tum kha chu Dhanraj chu an dor thil chola kal chhuakin nileng in pon lama hun manga ati tur sang sang te ati zo nu tlai lam da rok vela an in thleng le in an fa ti ero tlai lam coaching class kal an awangin an omlawa chutia ina awa thlena in chunga lo chuan mi patong thoma hret tlat mai amma po a anu pui chu rin hlel ruk na lian tak alo nei to awang khan a ring swal lawa angai nget mi a chuta an room lam azuk lu thu chu amit mu lai ngein an then ompa Asis Pandey laka anu pui uire lai tak chu a phok ta se maya hetiang ani to china phe chuan anu panon chingfel tur chuan hunrei tak an mo nge yang hetia an kho sadun lai a mu nu hian a thinrim le rilrona lu tuk chu engma dang a rilro om thei to lo a thinrim hle ti ero a hriat hle a ma se a in sum lo chuan thilpui lian zok a thleng the ni ti sha in engma soilovin akal son le ngala amai ro chu an then ompa Asis Pandey chu huatna hlira khatin tha hial du na thinlung aputa a awa in thlak na kyang maya an thomno khaya ni danga a pistol pai chwa thin chu a omle omlo adap ngala ma se alo om ta tlat lo chu tak chu a then ompa wa nei na ani ome lo omin hmuni se chu munle hmuna ka hlum du dan ril ro aputo kha ani a ma se chu em chu a thleng talo annu pakar chu a chesatle ani ringot to lawa chungkwa an ke che ani ta ber mai in then ni silavin in khata an khosa ho nok nok na in nupa an ni na ero hmu tur om tami ulawa Asis Pandey po in ama ang chuan sangitai chu mu thei zen zen to bik lavin mutum po in rem chang azong bik lem lawa ama ero chu anin kalsal hen thei tak tak talo ero an har sana chu ani chhotan le tatlat mai te chuan annu pakar boruakin chiat lam apan zel ta ka chuan Dhanraj chuan an chung kota na thaber turnia angai indang lo atur zon tumin bopal ko poi chunga Nirmal State apartment lama inson aril rukta a amai ro chu sangitai chuan a pasal ro mana chu a pompui thei tlat lo a pasalin engkim a shivek ti a sha to awanga zep nei bik lavin an then ompa Asis Pandey hlat zonga insun chu a theilo tho in a hnial ta mia maya chuta je zong patling thin rimin atwa ta bik lo anu pui chu a khoile ta che maya hemi tum hian sangitai hian hliam na tak atwar nge nge hetianga a pasal kot ator hnu hian an then ompa chu remchang anei masak bera phone manga bi popin a pasal laka har sana ato dan zong zong le indang lo ason tor azon chungchang thlengin a shel ta veka chu mai ba ka a pasal chu anin kara har sana siam tu angain ma lak sak torin angin zui boka Asis Pandey po in andu hun huna anin mu theilo na chana angain sangitai ngin na ang chuan malak pui alo tiam ta a ti chuan
Asis Pandey le Sangitai chuan Dhanra cha tha dan tur kong chu an zong tangar ngara ma se chuti mai in remchang an mu thei lo hei mai ba ka midang laka tol that anga lan lo dan an zona chol box si thisen chhualawa anu na lak sak dan tur zong zelin tol tha nara phlak tak tak alo thlen to dan sang sang te en kwalin topa muthil na damdoi eitira anu na lak sak an tum ta a de chuan December ninga kumsa ni somni pani zandar somvela Dhanra cha chu dor atanga ho in lama a itur lo siam saka lo ngak tu anu pui sangitai chuan a thlen vele tui in tur lo pe in alo thutha choltir ngala hemi chum hian Dhanra cha hian atui in tura anu puin engthil nge apol ti reng a shelo chutia tui a in zo atanga reivak lawa chuan ni khoshilavin khuma aleta top maya mishing nun ata na hlom khop voi khata apola wangin anun na chuan tor lavin reilo te hnuwa aboral zui ta ngal alo ni a hetia aboral hun lai vel hi zanrei jinglam dar ni ri to in an then om mai om abial pa ni bok chuan amut muna sangitai che dan ngai changin mobile amut muna alo vil deuh chut boka ati tur ati zo to thole apasal aboral to tho WhatsApp kal tanga sangita in aron shil hnu chuan alo in tiam to angin Dhanra cha ruang da thatdan tur ngai to turin sangitai te chena flat number za pakwana chu apan ve ngala ruang chu blanketa to amin anno pakhuma chuan an motir le te a heti lai hian an fa te ero in pa ber chunga thil thleng hi engma an shelo thung ti chuan jing kho war ma a an chen atanga chhuakin Asis Pandey kara Dhanra cha ruang chu anda a mun fian jal le the thang rem chana deuh tur zongin khopon lam an pan ta wanga amai ro chuti mai chuan remchang an mu theilo khopui chung ani awangin mi vei wak an om deuh renga munhma remchang an zona lama khwa ron war man hi alin an do angle an ro man angin thil akal tluang talo aloni darka rokvel ngot Dhanra cha ruang da thana tur zonga an tlan kwal nuwa remchang an mu mai theisi lo awangin an mang ang to hle a heta hian an sahim na tur an ngai to lai kara police station lam an panda de chu makti an hlo hialani anril ruwa thoktu omni lo se an kal kherangem ma se ruang phur chunga tlan kwal reng chu nuam an tibik lo te po ani mana ti chuan December ni rok kumsa ni somni pani jinglam dar ko vel khan Katara Hills police station Bhopala kalin until swalti chu anwa in pawng fai ta veka hetia police te ma a anthil thalauti chungchanga thil thlendan le ani dan dik tak an pon chwa hnu hian sangitai le abialpa Asis Pandey chu police custody ni ni vel omin kota shwai an ni le a chumi hnu December ni rokum sang ni somni pani chotnu lamdar nga vela Bhopal Central Jail le District Jail a shan ve ve adalu anita ani